MAYANG IMPHAL Assembly Constituency gi manung CHANNA LEIBA Hayel Community Hall da Hayel LOIS Development Committee na SINDUNA Hayel Village ki Oina Sagei tarani thoida Schedule Caste Certificate Yenthokhre Certificate Yenthokpagi thoram da MAYANG IMPHAL AC ki MLA Kongkham Ravindro Wangoi AC ki MLA Khoraizam Loken amasung Uchiwa GP gi ex Pradhan Haikrizam Indrajit Singh na Jingbana Saruyaki Thoramaduga Mari Lenina MLA Kongkham Ravindro na Haikibada Matam Kayagi Mamangdagi Hariba SC Certificate Asigi Mari Lenaba Chi Changkaya Fangnaba Honabada Awaba Kaya Mayuk Naduna Lakibani Adubu Ngasidi Mai Paklabanina State Amadi Central na Piriba Schedule Caste ki Kanaba Singasi Lominasi Hayel Kungi Oina SC Certificate Yenthokhre Basi Khakta Natana Hangun Village da Sagei Tara Tarit Aduga Fawakchau Village da Sagei Tara Marigi Imung Singsu Schedule Caste Fangle Haiki. Aku ingat kau kira mahu mahu ni kami se Hayel le, sebagai Hangun le, Fawakchau le. Kami Sagei iklan kau heli Hangun ki Tara Mari Sagei, Fawakchau ki Sagei Tara pe. Sagei itu yang tu, tahu population yang tu. Aku ki paman dari Hangun ni. Kasing dari Sagei iklan pan Hangun tu orang nanti program ni terlebih. Pengaman itu begini, terakhir sudah mulai dari Schedule Caste ini di situ mengalir. Aku ini yang kenal itu ngasih Schedule Caste certificate kami se, tu keren. Pandang kami sini LEIBA, aku di sofa LEIBA, aku kita tu mati ini apa certificate sini yang bagi journey student sini. Nanti LEIBA aku di Schedule Caste certificate pada life journey dan aku di kita makin kami apa center ke state ke laka to ko memang se makin ulun saya pamu hari ga 1988 ke Schedule Caste captain yo kana to ho hamlam 1992 da official yo 1987 da matang hobi matang tum yo ko ho